Ti normalno, to je što ti rekao si debela, čist moral. Ma meni mi morao ne sme da kaže da sam debela. Ne prestajem da trčim dok ne smršam. Čoveče, koje smaranje. Život se živi da bi uživali. Borili se. Padali i ustajali jači. Život se živi da bi se nadali. A da ga doživimo, moramo biti informirani. Život se živi da bi se zabavljali. Slavili pobjede. Bodrili naše. Zato živite i uživajte. Svakoga dana. Svakog trenutka. Uz Nova BH. Poštovani gledatelji, Bosna i Hercegovina je upravo dobila novu komercijalnu televiziju sa nacionalnom frekvencijom koja starta pod imenom Nova BH. Nova BH je članica portfolija grupacije United Media, vodeće medijske platforme u jugoistočnoj Evropi. Programski i produkcijski tim Nove BH strateški odredio pravac najmlađe komercijalne televizije u Bosni i Hercegovini sa nacionalnom pokrivenošću i nesumnjivo će odgovoriti svim izazovima koje donosi nova era televizijske industrije. Poštovani i dragi gledalci, imam za vas jedno vrlo važno, veliko obaveštenje. Gledatelji Nove BH mogu se radovati bogatoj programskoj šemi za predstojeću sezonu sa vrhunskim sportskim, zabavnim, dramskim, serijskim i filmskim programom. S ponosom ističemo atraktivan sportski sadržaj. U sljedeće 4 godine na Novoj BH gledamo najbolji sport. Gledat ćemo reprezentaciju Bosne i Hercegovine sve do 2022. godine. Sve utakmice u okviru Lige nacija, sve utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a zatim i Evropsko prvenstvo 2020. godine, kao kruna svega toga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. A sljedeće 3 sezone najekskluzivnije evropsko takmičenje Liga šampiona, Messi, Salah, Ronaldo, Edin Dzeko u programu Nove BH. Kada govorimo o zabavnom sadržaju, gledatelji Nove BH će moći uživati uz vrhunski program. U subotu veče tišina prestaje. Zvezde Granda! Biće zaista fenomenalno. Jer počinju ratovi zvijezda, ali i žirija. Saša, ali čekaj, ovo rukanje i rikanje je za tebe pevanje. Ti samo brini oko svojih kandidata, koliko ih imaš, evo imaš ih nijedno. Znači, kadmi, jeni, snoka. A? Šta je, ne kontate? Jesmo mi normalni, jesmo mi nenormalni, molim. Nikad nije kasno i jednako šta smisao. Televizijska zabava kakvu nigdje nećete naći. Obavezno pogledajte emisiju. Iz Grandove kuhinje izdvajamo Grand Paradu, nedjeljno popodne sa Leom Kiš i emisiju Praktična žena. Mama, još malo, još malo. Dobra si. U bogatoj programskoj šemi Nova BH donosimo i najpopularniji talent show na svijetu. Ok, možemo. Eksplozija. Ubijamo. Pjevači, muzičari, plesači, iluzionisti kao i brojni drugi talenti borit će se za laskavu titulu super talenta. Ovako, oni će klečati na kukuruzovini u kutu. Nova BH će svojim gledateljima predstaviti i bogat serijski program, od kojeg izdvajamo dramsku seriju s elementima humora Na granici,
koja obara rekorde gledanosti u susjednoj Hrvatskoj. To je obiteljska humoristična serija. Radnja se događa u jednom malom mjestu Lokvica koje je na granici sa Bosnom i Hercegovinom, u kojoj obitelj Skorupovi zajedno sa ostalim suseljanima se oduvijek bavi švercom duhana. Jako sam srećan da ova ekipa to radi i da smo privilegovani raditi ovu seriju. Ovo je stvarno smiješno, nema isforsiranog humora, nema ništa previše, taman sve, idealno. Mislim da je jako pitko, da je jasno, da je zabavno, da je veselo. Neka šala, dobronamjerna, puna nekakve lijepe dobrote. I ta kombinacija bosansko-hrvatskog, odnosno hrvatsko-bosanskog humora koji obožavamo svi, ne znam, baš sam oduševljena. Za ljubitelje kviza Nova BH je spremila totalni obrt, a za žensku populaciju u programu Nove BH naći će se i kulinarska emisija Mr. Kitchen. Donosimo i hit reality show Farma. Centralna informativna emisija gledateljima će svake večeri donositi najvažnije i najrelevantnije informacije iz zemlje i svijeta. Provjereno i tačne vijesti, bez cenzure, objektivno. Trag za istinom i dalje će biti vodilje u našem dnevniku svakog dana u 18 sati i 30 minuta. Sa osvrtom na najaktuelnije događaje, ekskluzivni gosti u emisiji na kraju sedmice, petkom u 18 sati. 15. sezonu emitovanja talk show programa Zabranjeni forum počinjemo 596. izdanjem. Iako su nam mišljenja različita, to ne znači da ne možemo da vodimo kulturu dijaloga. U programu Nove BH, 15. sezona emitovanja talk show programa Zabranjeni forum. Njegujmo dijalog. Emisije Danas kod nas i Vikend kod nas, kao i Infoscena, također će svakodnevno gledateljima omogućiti jedinstven, dinamičan i atraktivan sadržaj. Nova BH, a naša emisija Danas kod nas ostaje ista, simpatična, inovativna, zabavna. O problemima, nedoumicama, dilemama običnih, malih ljudi, o svemu tome i naravno puno više od 17 do 18 svakog radnog dana. A vikendom kod nas u istom terminu opuštene porodične teme. Infoscena će i na Novoj BiH biti u centru svih muzičkih, kulturnih i show biznis zbivanja. Gledatelji će program moći pratiti u HD rezoluciji i vjerujemo da će novi, bogati i ekskluzivni sadržaj Nova BH televizije biti neizostavan i svakodnevni dio svakog doma. Vidjeli smo novi izgled, novi programski koncept. Filipe, pa Nova BH upravo je startala. Tako je, Nadija, i siguran sam da smo već od ovog trenutka, poštovani gledaoci, u vašim domovima. A mi ćemo se potruditi da tako i ostane. Ostanite uz Novu BH.